Nĩ gĩkundi kĩa atumia kuma itura rĩa Mawenugu kaunti-inĩ ya Laikipia kĩrĩa kĩnyitanĩte na kwanjia kũbanda nyeki kũrĩa gũtarĩ na mĩtĩ. Atumia aya maugĩte to nyeki marabanda amu nĩ mathomithĩtio njĩra njerũ ya kũbanda kũrĩa maramba kwenja mategũ ta ma kũiga maĩ makabanda nyeki thĩinĩ, ũndũ ũrĩa ũrarigĩrĩria tĩĩri gũikũrũkio nĩ kĩguũ. Venye sisi tulianza hatukuwa tunajua venye italimwa, tulikuwa tunakata nyasi, tunakata matawi kwa miti tunaekelea, ndio nyasi, ndio maji ikikuja nyasi ime. Sasa sisi tulianzia hapo na venye tulikuwa tunalima hatukuwa tunajua kuna style itaweza ekwa, tulikuwa tu tunaweka through, tunaweka tu hivyo ime. Sasa tulikuwa tunaona tuna waste mingi, tukipewa kama gunia moja tunaweka mali kidogo sana kwa sababu hatukuwa na ujuzi yoyote. Mathomo ma weji wa mategũ maya mabeanĩtwo nĩ ciũngano itarĩ cia thirikari, aikari makiuga bata wa ũbandi wa nyeki nĩ kuona ona mbura yakĩa nĩ marionaga kũndũ gwa kũrĩithia mabiũ mao. Tukiwa na bare grounds tumeona kwamba tuko na ile kitu tunaita high water service runoff ambayo maji inakimbia sana, inabeba ile udongo ambayo iko na rotuba na zile mbegu za nyasi zote zinabebwa na maji. Tunaelekea kwamba hatuna mimea ambayo zinamea kwa sababu ya hiyo maji kukimbia, na maji inapokimbia tunaona kwamba inatengeneza mitaro mingi ama gullies katika conservancy. Hapo sasa hivi yenye tumepata mafunzo tukakuja kuona mama wengi wanataka kuingia kwa sababu wameona tunafanya kitendo mzuri ama tunaona tunasaidia jamii yetu, kwa sababu wengine walikuwa wanachukulia kama hata ni kupoteza wakati ama hatuna kazi, lakini walipokuja wakaona tunafanya kazi mzuri, wamama wengi wakatujoin. Ucenjia wa rĩera ũgwetetwo ta gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie gũcenjia kwa imera, aikari aya makiũria thirikari kumabe mathomo ona makĩria ũrĩa mangĩbota kũnyita itemi bari ucenjia wa rĩera. Hii climate change imeshangia sisi kupoteza hii ardhi kwa sababu hatuna nyasi ambayo inamea sasa. Hiyo ardhi tumeona hiyo ardhi imekuwa wasi ama bare grounds ambayo nyasi hatuoni nyasi ikimea. Wamama wakakuja pamoja wakasema ni vizuri sana tuirudishe land venye ilikuwa kitambo, wakaamua kujitolea kuja kufanya hizi semicircular bands. Waliamua kwa sababu tukifanya hivi nyasi itarudi, mimea zitarudi, mifugo zitakuwa venye zilikuwa hapo hali mbeleni. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.